Thabo Bester o bva fhala dzhele ya khosi mampuru nahone nga fhasi ha tsireledzo ya khwaṱha vhukuma vha muhasho wa ndolomiso vha vho dzula vho ita ngoma madzula vhambya musi zwikwama tsireledzo nahone muhumbelo uyu a ḓo swikela hone. Obviously, in that facility we have different sections. We chose to then accommodate him at CMAX because we are also looking at the intensity of the security and the contact that we need to manage around him, given the type of offender he is. Thabo Bester u khou lavheleswa nga fhasi ha tsireledzo ya khwaṱha vhukuma lwa awara dza 24 nahone u khou londwa nga vhaofisiri vho pfumbudzaho nahone o valelwa fhethu hune a dzula vhathu vha khombo vhukuma. Vhotho vha khale vha khwathisedza kha vha Mafhungo uri a hu athu vhuya ha vhigwa zwiwo kha khethekanyo iyo. Musi vha tshi vhudziseswa nga u kona u swikelela u shumisa computer Bester musi a dzhele, Minista vhulamukanyi vho fhindula uri muhasho u tou vhofhiwa u ṋetshedza tshomedzo dzine dza shumiswa nga vhafariwa vhane vho ḓiṅwalisa kha ngudo. Vhulamukanyi vha tshi khou tou vhala khaṱulo ye vha ṋetshedziwa nga khothe musi muhasho wo vha vhuiswa khothe zwi tshi kwama mulandu uyu. I will just give you what the judgment said. The order is the applicants are allowed to use their personal laptops in their single cells without the use of a modem. The laptops will be made available for inspection at any given time. The applicants will have use of their laptops in their single cells for as long as they remain registered students with a recognized tertiary institution in South Africa. So that is the court order that we have, and as a department we are duty bound to comply with the order. Mbudziso ya uri Bester o vha mugudiswa musi a tshi ṋanga dzhele, Minista vha fhindula uri ndi mbudziso ine ya tea u fhindulwa phanḓa ha komiti ya phalamennde nahone nga vha khamphani ya G4S. Vhulamukanyi vha ri mbudziso dzoṱhe dzo salaho dzi ḓo fhindulwa kha komiti ya vhulamukanyi phalamennde. Izwi zwi katela uri Bester o ṋanga hani dzhele iyo na uri vha wana lini vhuṱanzi. Vhahumbulelwa vhaṱanu kha mulandu uyu zwa zwino vha thumbuni ya lukhohe.